Šį vakarą mūsų šitas prelegentas yra man neblogai pažįstamas vyrukas, reiškia mūsų pavardės gana panašios. Ir aš tik tiek galiu pasakyti, jis yra šitos savo universiteto šitas profesorius emeritas. Ir iš tikrųjų vakare mes šnekėjomės, aš sužinojau, kad jis turi galę ir kitiem perduotą emeritus status. Tai aš jo prašiau, sakau, žinai, pasirūpink, žinai, kuo greičiau, mums bus, reiškia, žinai, tai žinau, kad jis gali tą perduoti kitiem. Įgaliotas yra, kadangi jo universiteto profesoriai pagaliau nutarė, kad jau užtenka jam. Tai taip yra. Šiandien mūsų šitas pristatymas metais pavėluotas. Pernai buvo nemažai visokių jubiliejų ir jų, vienu žodžiu, Klaipėda nepateko į mūsų ratą, kurios galėtum paminėti. Labai norėjom, bet vis dėlto palikom, sakom, kad ir 101 metai vis tiek yra šis tas ir jos nepamirštam. Ir ta Klaipėdos istorija, tos krašto yra nepaprastai įdomus, jis Lietuvai labai svarbus, yra daug visokių niuansų. Tai pirmiausia, vieną dalyką yra, mes šitą pristatymą padarysim šiek tiek lietuviškai, šiek tiek angliškai. Tai jeigu išgirsite ir anglišką žodį, per daug nenustepkite, kadangi yra antrų pusių, yra kitų žmonių, kuriem gal tas dalykas būtų įdomus ir vienu žodžiu griebsimės tada biškį ir angliško teksto. Tai bus ir vienaip, ir kitaip, kad visi būtų patenkinti. Gerai? Tai va, tai... Sauliau, it's all yours. Gerai, ačiū Jums, labas vakaras. Smagu Jūs matyti. And I also speak some English at a time when I think it's appropriate. And when I do Lithuanian, those of you who have wives, spouses, friends who are not Lithuanian speaking can probably help out a little bit, explain what I'm saying. Klaipėda is very near and dear to my heart. Partly because in 1993 I met my wife, Carol, in Klaipėda, in the bar of the Klaipėda Hotel, and things went on from there until today in our happy relationship. Taigi, pirmas klausimas yra, just a sort of anecdote in English, two things. There was a Lithuanian politician by the name of Augustinas Voldemaras, who was a diplomat who used to represent Lithuania at the League of Nations at one point in Switzerland. And when he talked about the Polish-Lithuanian crisis and was trying to present his government's position, he would start so far back that the diplomats would say, he's starting with Adam and Eve, And I think I'll do that same thing about Klaipėda, this case here. And just a second note, and then I'll speak some Lithuanian and we'll go from there. When I was a tyke in Brockton, Massachusetts, living in this Lithuanian American community, close-knit, very large community outside Boston, it suddenly dawned on me that there were Lithuanians who weren't Catholic. I had never imagined such a proposition in my life. My sister-in-law's sister's husband was from Klaipėda, name was Beržinskai, and they were Lutherans. And I thought, what is this thing, Lutheran? And then I found out there were more of them. There were, in fact, thousands of them. And not only that, there were even Lithuanian Calvinists called Reformatai who lived near Biržai. And we used to call them bambizai, as a pejorative, because when they prayed, they held their hands over their tummies, bambos, So, it was a complete revelation. And to me, the history of Klaipėda is also a revelation. Turiu pasakyti, kad aš nesu Klaipėdos istorijos specialistas, jų dabar Lietuvoje yra nemažai. Čia turėtų kalbėti žmogus iš Klaipėdos universiteto, ypač mano geras bičiulis Vytautas Žalys, kuris yra diplomatijos istorijos specialistas, taip pat Klaipėdos krašte gimęs ir augęs. Bet pabandysiu šitą jums pasakoti ir tai. Pirmas dalykas yra, kas buvo ta mažoji Lietuva. Kaip matot žemėlapį, what is this Lithuania minor thing? Kaip matote, as those of you know a little bit about Lithuania, there are several major regions
ethnographic regions, some Žemaitija, Aukštaitija, Dzūkija, Suvalkija, and this thing called Lithuania Minor, here in orange, as you can see. As you may know, in the past, this was a land inhabited by Prussians. We call them now Old Prussians to distinguish them from later Prussian Germans. And here you see a map. Is it visible that, well, okay, for the different tribes of the Prussians who were pagans in the 13th century. This history changed dramatically, as you may know, in the 13th century, when this scoundrel, šitas niekšas, Konradas Mazovijos kunigaikštis, kariaudamas su prūsais, nutarė ieškoti pagalbos. Iš kur? Iš vokiečių kryžiuočių vadinamų, ne? Tie kryžiuočiai buvo bedarbiai, jie iš Viduržemio jūros persikėlė, kurį laiką Vengrijoje kariavo, jie ieškojo darbo. Ir tas Konradas Sokova, jie mums padės tos prūsus nugalėti. Ir jie atvyko, kur čia ta žalia vieta yra, ir jiems buvo paskirta žemė. I'm talking about the Crusaders, and for English speakers you should know that this history is actually reflected in the Canterbury Tales of Chaucer. There is a part of the poem in the Canterbury Tales, in which one of the British knights who's traveling with a group, as you know, they were traveling along the countryside, and they're having these different adventures, and he brags that he had fought in Lithuania and Russia. And what this means was, when these crusaders came to the Baltic region, they would have these summer, what I would call fun attacks. They would advertise for Christian knights in Germany, France, and England, and say, come to the Baltic, you will have fun, you'll be fighting, you'll have women there, there'll be things to steal and grab, all in the name of Christ, and to convert these unfortunate pagans to Christianity. And this British knight and English knight in Canterbury Tales was one of them. So this is the old history. Now, in actual fact, I don't want to spend too much time on it. As you may know, this was a long war of centuries, Crusaders and against the Lithuanians, trying to conquer this western region. Now, the truth is, going back to this map, all of the Baltic, except for Lithuania. Čia, kaip matote, aukščiau čia yra Estija, čia buvo Danų užimta kurį laiką, ir tas ordinas buvo suskėlęs į dvi dalis. Buvo taip vadinami kalavijuočiai, kurie Latvija, Estija ten vyravo, taip pat šitą žemę priklausė dalinai Rygos vyskupui. Tai Latvijai, Estai buvo gana greit užkariauti. The Latvians and Estonians were conquered rather quickly in the 13th century, o lietuviai priešinosi stipriau ir sėkmingiau. Dabar, kadangi mes einam į Ievą ir ten Adomas, tai, kaip žinote, Žalgiris. Žalgiris, as you may know, is a famous basketball team. Why is it called Žalgiris? Well, 1410, the big year, no? When the Lithuanians and Poles, with some help from Tatars and others, defeated the Teutonic Knights and forever ended the sort of Drang nach Osten, it was called, the push to the east of these Germanic Knights. A great victory indeed. There was a problem with it, though. Some historians claim, to this day, that it was never followed up. So let's go back to Lithuania here in about 1430. Tai čia yra Vytauto didžioji Lietuva, ne, didžiulė valstybė, plotu paimant, ne tiek gyventojų skaičiumi, bet plotu didžiausia valstybė Europoje, kurį laiką. Ir paskui, jūs mato, tas Klaipėdos kraštas yra vos čia kažkur prie Baltijos jūros, nežymi teritorija. Po Žalgirio mūšio, po to, aišku, mes biškį pabėgame į priekį, einam į, reiškia, Liublino unijos Lietuvą, kaip matot. Lithuania got very much smaller in 1569, as you may know, those of you who know some history, because of the so-called Polish-Lithuanian Union, when the two countries became two states under the same crown, but also unified more in terms of politics and military foreign policy, unlike the Union of Scotland and England, which went into the 18th century. Now, this border on the west is the one that was established in 1422 by a treaty at Melno Lake, Melno ežero taikos sutartis. Ir ta siena
Klaipėdos kraštu su dabar didžiąja Lietuva išliko 500 metų. Tas nepakitusi. Ne. Tai yra, so this border, which you can see a little more clearly later, but here, right where it says Varmia and then Duchy of Prussia, that green area, that border lasted 500 years till the early 20th century. To the west of that border, increasingly, German culture and power took precedence. Dabar dėl Prūsijos. Skaičiau kažkur, kad terminas mažoji Lietuva pirmą kartą buvo naudojamas 16 amžiaus pradžioje. So the term Lithuania Minor, small Lithuania, mažoji Lietuva, appears in the early 1500s. It coincides with a time when, according to some linguists and scholars, the last person who spoke the language of Old Prussian died, and the language was never heard again, of the old tribes. Now, the old Prussians disappeared as a people. They were conquered by the German Crusaders, but the name Prussia stuck. It's not unusual in European history when the conquerors come in and take over the name of the people they conquered, you see. This has happened in several places. So the Prussians now, increasingly, in terms of people belonging to the Prussian state, were either Germans or Lithuanians or Poles. What you see here is the development after the the Crusaders ended their power. Now, one important event, 1525, the head of the Teutonic Order, the Teutonic Knights, the former Crusaders, pledged his loyalty to the King of Poland and became a secular prince, got married, and most of these formerly Catholic knights became Lutherans, both in what is now Latvia, Estonia, and also in Prussia. And for a couple of hundred years, the Duchy of Prussia was a vassal of the King of Poland and the Grand Duke of Lithuania. These territories technically were under Polish-Lithuanian control, but in fact were ruled as a kind of a fief. As you know, that was in medieval times a fairly common way of structuring political relationships. What you see here is the growth of that Prussian state from 1600 to 1795, you see on the map. And during this period, real power passed gradually from this supervision of the Polish kings over Prussia to actually the Prussian rulers themselves. This was a process that lasted about 200 years until in 1795, to make a very long story very short, the Polish-Lithuanian state was destroyed by its neighbors, Russia, Austria, and Prussia, the new Prussia. In 1701, Prussia became a kingdom and thus formally and completely became a totally independent state and broke off all relations with other powers. Under Frederick I and his son Frederick II became the famous king of Prussia, who turned that country into this militarized, stereotypical, powerful state from which it got the term Prussian, meaning strict, disciplined, military power. This is the Prussian stereotype, obviously, in the common mind. Dabar mes turime eiti prie, tai žodžiu, čia yra Prūsijos istorija. Dabar norėtųsi apie mažąją Lietuvą. Gerai, kas darėsi toje mažoje Lietuvoje, kai vyko visi tie politiniai pokyčiai? Drastiškai pasikeitė visa demografinė, kultūrinė, ekonominė, socialinė padėtis tuose kraštuose. Tai jeigu mes paimam, pavyzdžiui, tą Rytprūsius, jūs matote, čia yra New East Prussia Mazovija. Mažai kas supranta, kad tie Rytprūsiai, Eastern Prussia, yra padalinta į dvi dalis. Šiaurinė dalis yra daugiau lietuvių apgyvendinta, o pietinė dalis yra taip vadinamų mozūrų, lenkai iš tikrųjų. Tai būtų dideli etnosai. Šitoje rytų dalyje, tenai, Prūsijoje, daugumas gyventojų buvo arba lietuviškai kalbantys, arba lenkiškai kalbantys. Tie procesai buvo labai lankstus ir labai sudėtingi. Dažnai vieni gyventojai asimiliuodavo į kitas kalbas. Pavyzdžiui, nežinojau šito fakto, bet kaip tai būna kartais istorikai sužino dalykus iš knygų, ne tik tai iš archyvų. Varšuvoje nusipirkau knygutę
82 metais Kristijono Donelaičio metai išversta į lenkų kalbą, tokia dvikalbė yra versija. Įvadas buvo nuostabus. Tenai lenkų istorikai labai gražiai apibrėžė ne tik Donelaičio istoriją, bet ir rytprūsių tą visą etnosą. Nežinojau iki tol, kad pavyzdžiui, kai kuriuose vietose rytprūsiuose, kur yra New East Prussia, Missourija, kai kurie lenkai buvo sulietuvinti. Mes vis kalbame apie Lietuvos lenkinimą, o tie bjaurūs lenkai mus lenkino, pasirodo, kad tie lenkai buvo sulietuvinti 16-17 amžiai. Visai natūralūs procesai vyko, iki to laiko nebuvo jokių tautinių judėjimų. Žmonės gyveno šalia ir jeigu viena kalba buvo parankesnė, jie dažniausiai ją pasirinkdavo. Tautiškų jausmų žmonės neturėjo iki 19 amžiaus. Nebuvo nacionalizmo, tai yra toks išradas. I was explaining here that in this East Prussia area, there were 3 or 4 nationalities, mainly Lithuanians and Poles, some Germans, and that they naturally would sometimes coalesce into one another because nationalism was unknown. People often adopted another's language. Let's say you lived in a village and gradually more Lithuanians moved in. It turns out that some of the Poles then would switch to Lithuanian over a couple of generations, and they considered that perfectly natural. Nobody got excited about it. Nobody felt betrayed. This was a natural occurrence of sorts that we cannot imagine as normal modern human beings, right? We are all nationalists in the 21st century. That is, we would never tolerate foreign rule. We attach ourselves to a home and a language that we consider our own, culturally, and we would view as a betrayal giving it up willingly, right? People before that time didn't think in those terms. If you don't know Lithuanian history, just as an aside, but I think an interesting one, think of the fact that the first English kings of the Hanoverian dynasty couldn't speak English. They came from Hanover, Germany. King George III, it is said, when he got really excited, would switch to German because he was more comfortable with it. How did English people feel being ruled by a person who didn't speak English? The answer is they didn't mind at all. This was the 1600s, not modern times. Today, it would be intolerable, of course, for anybody to be ruled by somebody who didn't speak the language of the people, right? We would never tolerate that. We wouldn't accept it. We cannot impose the way we think now on people of previous centuries, and if we do that, we got a lot of history wrong. That's I think that's sort of the thing that we should be careful of. Anyway, this begins to end in the 18th century for a number of reasons. The Germans at this point in East Prussia, which you see on the map, east of Königsberg, are a very small number. But, and here broader history teaches us a lesson. The Great Northern War of 1708 to 1711 also produced a huge plague, maras ir karas, tie laikai. Mūsų tautosakoje atsiminkime, kad švedų laikai yra laikomi žmonių baisus laikai buvo, kai švedai užplūdo Lietuvą. Karas tarp Švedijos, Rusijos, Saksonijos, Prūsijos, didžiosios Lenkijos, Lietuvos. Išmirė LDK maždaug trečdalis gyventojų. This plague killed about 1/3 of all people in the Grand Duchy of Lithuania between 1709 to 1711. Rytprūsiuose in East Prussia, it killed even more. That population was replaced mainly by Lithuanian speakers, daugiausiai lietuviškai kalbantys, lenkai ir vokiečiai. Antras dalykas, atvyko į Rytprūsius nemažai žmonių iš kitur, iš Vokietijos. Kodėl? And why did so many Germans arrive in the 18th century into this region? This was a period of time when the Polish kings, Lithuanian Grand Dukes, same person, began to persecute non-Catholics inside Poland and Lithuania more strenuously. And so Protestants living in the southern parts of Poland or in Austria and other places began to come into this East Prussia area to come to a Lutheran region where they felt safer and more respected. And so some of these demographic shifts were driven by broad European sort of events such as wars, plagues, religious conflicts, and so on. Dabar iki 18 amžiaus pradžios, nežiūrint kam priklausė tos žemės, ar Prūsų karaliui, ar Lenkų karaliui, dominavo Rytprūsiuose lietuviai ir Lenkai demografinė prasme.
Dabar, kas įdomu, taip pat į rytprūsius atvyko nemažai žmonių iš Salzburgo, Austrijos. Per Lenkiją, kitur, tai daugiausia protestantai, bėgantys nuo katalikiškų valdovų. Tai irgi. Dabar dėl kito dalyko, ką reikėtų, let me finish up on this German stuff, and then we'll talk about the people of East Prussia, the human beings, the Lithuanians in particular. Of course, the decisive event in the history of Europe, and also in the history of East Prussia, kas sprendė tą visą reikalą, yra Vokietijos sujungimas ir Vokietijos imperijos sukūrimas. In 1871, Bismarck, the Chancellor of Prussia, managed to unite under the Prussian crown and created the German Empire in 1870-1871. It's completely changed, of course, the geopolitical situation in Europe, but also decisively influenced what was going to happen to the people of East Prussia, especially Lithuanians, mažlietuviai. Why? Well, here's the story. A few short pictures. Čia yra the Lithuanian language as a written form developed in this place. Kaip žinote, Mažvydas pirmasis katekizmas, 1540 metai, visi tą žinome. Čia yra įdomus dalykas, čia yra postilė. Postilė tai buvo tokie apie šventą raštą, tokie pasisakymai, rašteliai paprastiems žmonėms. Čia yra trumpas ir prastas išguldymas Evangelijų. Per Joną Bretkūną, Lietuvos kleboną Karaliaučiaus parapiją, 1597. As you can see, kaip matote, for a Lithuanian living in the Grand Duchy, a Catholic, this is hard to read. It doesn't connect. This is a Protestant thing. The Bible and religious instruction for the people was a Protestant sort of policy at first. Explains why in Latvia and Estonia, literacy rates were so high. All Protestants being taught to read in their native language. In fact, this is something you can do for trivia next year, is that the literacy rate of Estonian peasants in the year 1895 was probably higher than some places in the United States because of the Protestant practice of reading the Bible in your native language, and much higher than in Lithuania, where it was about 50 to 60% at that time. And here are these people called Lietuvininkai, mažlietuviai. Little Lithuanians, I don't like that term. Minor Lithuanians, I don't either, because they're all not under 12. So let's call them the mažlietuviai, lietuvininkai, as they would prefer to be called. And in fact, in Germany, here, this map, you can't see it so clearly, the green area. You see Klaipėda region is to the north, and East Prussia is in the green. This is the area roughly of Lithuanian-speaking majorities in about the 1750s or 60s, roughly about that time. But in German, that area says Litauen, and you know what that means in German, right? Lithuania. Germans used to call this place Lithuania. Okay. Now, to understand language, ethnicity, and something about jauni lietuviai, we have to go to Kristijonas Donelaitis. I think is good. You know his famous epic poem Metai, considered as one of the jewels of Lithuanian literature. Donelaitis was a Lutheran pastor, born in 1714, died in 1780, and was pastor of a town called Tolminkiemys, which is still by that name even in the Kaliningrad region today. Some interesting things about him that I learned from that little Polish book I bought by these Polish scholars. He was an intensely devout person and very disciplined, as were all these seminarians of the Lutheran Church at the time. Two things about him were very interesting. One, he was a
great defender of the use of the Lithuanian language and opposed Germanization strongly. At that time, German influence was coming in more and more powerfully, particularly among higher class people who found it useful to be Germans. You will notice if you look at surnames of people who were aristocrats or wealthy townspeople, they will have names like Matulait, Bretkait, and so on. These are what's left of the Lithuanian heritage, but they became thoroughly Germanized. Donelaitis fought tooth and nail to preserve the Lithuanian language and opposed forcible imposition of the German language. He was also somewhat of a fighter for human rights because he loved the Burai. The Burai is the name for peasants, coming from the German word Bauer. Būras yra lietuvis valstietis, lietuvininkas valstietis, ne iš vokiečių žodžio Bauer, būras. Ir tie būrai figūruoja metuose, kaip žinote, jie yra pagrindiniai herojai tos poemos. And he fought against their poor and serfdom and so on. But what I learned from this little Polish exercise that I bought in Warsaw, and I hadn't realized before, you know, we're always learning, historians too, and we realize how ignorant we are sometimes, that he was fiercely loyal to the Prussian king. There was nothing in his history, his belief system, or anything that would oppose the conservative structure of the Prussian monarchy. And this, of course, means that Donelaitis was in no way a real nationalist. Although he was a devout pastor, a defender of Lithuanian language, and so on. And it's significant that the last Lithuanian language service in his parish was in 1856, 66 years after he died in 1780, much after his death. Taigi, kalbant apie germanizaciją, just as in Lithuania proper, the larger Lithuanian, Polonization became Polish was the language taken over by the elites, by the landowners, wealthy townspeople, and so on. German became the language increasingly of the upper classes. Lithuanian became relegated increasingly to the language of farmers, peasants, more common people, as a general rule. And remember, in Klaipėdos, the Klaipėdos kraštas, the Klaipėda region, was a part of this Lithuania Minor. Now, the real turning, this is Kristijonas Donelaitis, those of you who walk by Vilnius University, tie, kurie vaikšto Vilnius universiteto, reiškia, prie prezidentūros, žino, kad čia ta statula yra, Kristijonas Donelaitis, va, mūsų, reiškia, vienas iš didžiausių literatūros. One of the things I would recommend, čia va, parodo statistiką. The Germanization became extremely, much more effective after 1870 with the unification of Germany and Bismarck's policy of Kulturkampf, the cultural struggle against Catholicism in Germany and also the national minorities, including Poles. Ir tada gana greitai prasideda lietuvių keitimasis į vokiečius, galim pasakyti. Pavyzdžiui, Rytų Prūsijos provincijos gyventojų save laikusių lietuviais skaičius pagal oficialią Prūsijos statistiką, Prūsijos valdžios statistiką. So you can see these are numbers of East Prussian, people living in the East Prussian province, inhabitants, who consider themselves Lithuanian from 1837 to 1910. So you see it declines by about 40%. From 140,000, at one time in 1864 it rises up. I mean, it's a functioning thing. There was no great collapse until after 1870. Then there's a dramatic decline. One more thing that I found out in this little Polish book that I didn't know and was kicking myself that I didn't. Another reason for this, mass immigration towards the mines and factories of Western Germany, particularly Westphalia, by Lithuanians and other people living in East Prussia. Just as there was an immigration from Lithuania to America, 19th century, we know, there's this movement from East Prussia for better jobs and pay. These people, when they arrived in Western Germany, of course, Germanized fairly quickly and lost the Lithuanian language and their national identity.
another little fact, the Polish book, and I know this is getting tiresome, but kai Donelaitis kovojo už lietuvių kalbą, kas buvo jo sąjungininkai? Vietiniai Lenkai. Yra archyvuose dokumentai, kuriuose lietuviai Lenkai kartu kovoja už savo kalbų teisės. Aiškiai, kovoja prieš germanizaciją. Kartu. Mes lietuviai visuomet įpratę į tą Lenkų priešo įvaizdį, kad čia negalėjo būti jokio ten santykių sąjungos, bet va, žiūrėkit, čia yra tam tikras išskirtinas įdomus atvejas. Kas norėtų daugiau žinoti apie tą laikotarpį, prašau, maldauju, perskaitykite šitą knygą Aukštųjų Šimonių likimas. Čia yra šedevras mūsų literatūros. Ten atsispindi visas tamas lietuvių gyvenimas, ta kultūra, ta religija, tie surinkimai vadinami, kai visi susibūrė ir giedoja. Visiškai skiriasi nuo katalikų, reiškia, kultūros. Ieva Simonaitytė buvo vargo vaikas. Jinai, tėvas mirė anksti, ją augino tėvai, ne tėvai, bet rodos teta, ji buvo suluošinta nuo mažens, sveikata buvo silpna ir tas atsispindi romane. Tame romane yra ta herojė ant galo, yra Ieva Simonaitytė, man atrodo, tam tikrą prasme. Ir labai gražiai parašyta knyga yra tragiška. Ir jame vaizduojamas, reiškia, tas germanizacijos, ta banga, bet vaizduojamas skaudžiai per asmeninius pergyvenimus, kaip žmonės iš kaimo į miestą atvyksta ir pradeda pamažėl kalbėti jau vokiškai. In this novel, Ieva Simonaitytė was one of the talented writers from Klaipėda, a Lutheran herself. She wrote a marvelous novel called The Fate of the Aukštieji Šimoniai, the Šimoniai family. Through about 3 centuries. It's one of these, what do you call, episodic historical dramas type of novels in which she follows generation after generation and the tragic sort of collapse of this family, both in terms of its economic potential and its morals, but also their collapse in terms of their own Lithuanian identity, which gradually turns into a German one in East Prussia. This is a novel I would really urge you to read. Dabar kalbėkime apie gal geriau tą Klaipėdos kraštą ir eikim prie to sukilimo, nes vis dėlto mes turim kalbėti ir apie tą tariamą, kabutėse, sukilimą. Vėl priklausomai nuo geopolitinės situacijos. Pirmas pasaulinis karas. Čia Europa, 1900 metai, nėra nei Lietuvos šitame žemėlapį, nėra nei Lenkijos, nei Latvijos, nei Estijos, nei Klaipėdos krašto. Viskas pasikeičia, aišku, kai Vokietija pralaimi Pirmą pasaulinį karą. The Great War, of course, destroyed the old European map. The Treaty of Versailles in 1919, June 28th, in the Hall of Mirrors outside Paris, is an important treaty, but we want to concentrate on only one article of it, Article 99. Here we go. Palauk, čia ne tas. This is Article 99. It's the Section 10, Article 99, Memo, the name for Klaipėda that the Germans use. The name Memo comes from a small rivulet, probably we think, that was in the area where now Klaipėda sits at the mouth of the Nemunas River. And the Germans called the place Memo. And its people, Memelanders, the people who lived in there. Germany renounces in favor of the principal Allied and associated powers all rights and title over the territories included between the Baltic, the northeastern frontier of East Prussia as defined in Article 28, Part 2 of the present treaty, and the former frontier between Germany and Russia, the one that was 500 years old. Germany undertakes to accept the settlement made by the principal Allied and associated powers in regard to these territories, particularly insofar as concerns the nationality of its inhabitants. Why do they do this? Just a general thing about history in general. After World War I, the Allies took over all the German colonies in Africa and the Pacific, as well as other territories, including Palestine, for example, of the Ottoman Empire.
and didn't know quite what to do with them, because colonialism and imperialism now had a bad name. Woodrow Wilson said this was a war for democracy. So they couldn't just take these territories and say, they're ours. So what they did was they had a mandate system. They assigned these territories under the supervision of the Allied powers, that is Britain, France, Japan, and Italy. The United States, as you know, did not excluded itself from these arrangements after the isolationism in World War I. And then these territories were supposed to be turned over to the inhabitants at a proper time in the future, undesignated. This was something of this kind happened to the people of Klaipėda. They were put under a French garrison and French administration in the name of the Allied powers, and their future would be decided at a future date. Ateityje, ne? Now here I wonder, aš turiu vieną tokią, kai einam prie to sukilimo ir visa kita. This is totally Looney Tunes, but I'll do it anyway. Erzinanti pastabėlė, in English. I paraphrased this from a historian called Peter Hayes, who wrote a book, Why the Holocaust? And this has nothing to do with that, but I'm paraphrasing him. And as you know, this is where culture wars start. There is a growing gap between what specialists know and what the general public believes about, name your historical event. Civil War, slavery, Holocaust, World War II. It's a veritable town versus gown problem. As you know, many millions of Americans still believe Civil War was fought not over slavery, although it's easy to prove that it was. In fact, the entire crisis of the United States between 1820, after the Missouri Compromise, until 1860, the biggest issue was the expansion of slavery. It led to bloodshed, bleeding Kansas, even before the Civil War. But anyway, that's an aside. And here's what I would say, and this I'm doing Lithuania. Klaipėdos sukilimas. How did Lietuva acquire Klaipėdą? Okay. Čia, I'll read this in Lithuanian. Tarpukario istoriografijoje įsivyravęs požiūris į sukilimą kaip į vietinių gyventojų pastangas susilieti su Lietuva buvo ne tik puikus pavyzdys ugdant lietuvišką tautinę savigarbą, bet kartu sudarė prielaidas nekorektiškai interpretuoti svarbų 20 amžiaus Lietuvos istorijos įvykį. Sukilimo stereotipas. Tarptautinės nuomonės varda neigęs esminį Lietuvos vyriausybės vaidmenį užimant Klaipėdos kraštą 23 metais išliko gajus ištisus dešimtmečius. Žodžiu, sukilo vietiniai lietuviai ir paėmė tą Klaipėdą. Visiškai priešingai. Šios įvykius istorikai pradėjo vertinti tik 20 amžiaus pabaigoje. The mythology of the sukilimas, the so-called Klaipėda insurrection or revolt, was that local Lithuanians rose up, attacked the French garrison, after a brief battle, took over the place, and united themselves with their beloved homeland. To put it gently, there is very, very little truth to this kind of interpretation. Now, the background to this is the fact that in 1920-21, Lithuanian society was extremely agitated over the loss of Vilnius to General Želgovský, who seized Vilnius illegally, pretty much the same way we took Klaipėda. He organized a revolt, but from the outside. I mean, it was all stage managed. Here is a protesto akcija prieš Hymanso planą. This was a mass protest in Kaunas against a plan by the Belgian diplomat Hymans to create a kind of Lithuanian-Polish federation. Lithuanian society was agitated about this problem. Lithuanian government had to do something. What did they do? They created a rebellion. It was actually a stage-managed affair organized in Kaunas by the Prime Minister Ernestas Galvanauskas, Vincas Krėvė, the writer who was in charge of Šaulių Sąjunga, and most of the so-called rebels who drove out who captured the French garrison in 1923 January were actually arrivals from across the border. Birutė gave me, Birutė Šležienė, thank you, you gave me some YouTubes, and they made a film about this, in fact, as you can see, a patriotic film.
Klaipėdos atvadavimas, you got it? Silent film. Here we go. It's Klaipėdos atvadavimas, liberation of Klaipėda. Ilgai ir kantriai nešė atėjūnų priespaudą, jų teisės buvo paimintos, jiems buvo draudžiama net skųstis ir dejuot, rodos Dievas ir žmonės buvo apie juos pamiršę. Bet truko lietuvių klaipėdiečių didelė kantrybė, jie sukilo, atvadavo gimtai kraštą, o sausio 15 dieną paėmė ir Klaipėdą. Nu, šaunu, tik tai tiek, kad čia viskas yra taip maždaug sugalvota. So you see that, and it's like, it's a Martynas Jankos, who was a well-known patriot of Mažoji Lietuva. Tikrai, aš nesakau, kad nebuvo tautinio judėjimo Mažoji Lietuvoje, bet jis buvo palyginant silpnas. Čia jis Martynas Jankos. He was one of the leaders of the Lithuanian Minor Lithuanian movement. And you see this film. It's obviously staged a little bit too after the fact. This is a committee which was established to save Klaipėda and was then put in charge by the rebels from outside, and so on. So these are some of the people in it, and it's all, and people cheering and so on, greeting these rebels, and it's all a happy affair, as you can see. We can do away with this part of it, let's see, I think I lost my thread here, but we can, okay, so, but there's more if you want. I mean, we got plenty of this. Is the second part, is the rebels who, pasitikėdami savo pajėgomis ir galutinę pergalę, riteringai paliosavo nelaisvius prancūzus ir net grąžino jiems ir jų paimtuosius ginklus. The battle actually wasn't very much. The rebels entered the city on, this is they're marching along here with rifles. That's the French garrison, it's a French policeman. There was a garrison of about 250 French troops, about 150 French policemen, and about 150 local volunteers, mostly local Germans. They fought for about 3 hours and then surrendered. 2 French soldiers were killed, 1 French policeman was killed, and 12 of the rebels were killed. That's the total rebellion statistic of that period, and so on. So you see here, and well, here's the interesting thing. This, there was a British. This was, an illegal act of violence against the Allied powers, and so the British Navy came in and looked around to see what they could do. This is their ship is coming here. Here it is. The British Navy actually played a fairly important role in 1919 and 1920 in the Eastern Baltic during the independence wars in Latvia and Estonia in particular, in supporting them. And so they were looking around. They didn't do much. They picked up some of the French prisoners and so on, and took them on board, some of the wounded, but they didn't intervene with force to stop this takeover, as you can see in this part of it here. And this is maybe another little, I hope you find it fun. And this is now the people who led the rebellion, supposedly. Hermanas Fritzas, but he was not really the leader. The leader was a Lithuanian officer from across the border who organized the entire operation to take over Klaipėda. There was a reason for the timing, I should add. The Lithuanian government was not, these are intelligent people. Let's maybe stop the silent films. There were 2 main factors in choosing this particular time. They found out through intelligence operatives that the French government was about to announce that they would turn Klaipėda into a Freistaat, a free city, just like Danzig, more or less, in Poland. And this Lithuanians did not want, because a Freistaat, a free city, would be dominated by Germans politically and would create problems in the future. That was one reason to seize the moment and not allow this, to preempt what was clearly going to be a political disaster for Lithuania in a geopolitical sense. Second was, it was very convenient time because the French were involved. The French army had invaded the Ruhr Valley in Germany as a punishment for Germany's not paying reparations.
And the whole world and all of Europe was concentrating on that particular event, which had world significance. And the Allies would be preoccupied, the Allied powers, and so that would be one of the reasons for it. This is, by the way, čia yra tas Mažosios Lietuvos gelbėjimo komitetas, matote, čia yra Martynas Jankus trečias iš kairės, o tiesa, ir stovi kairėje yra Steponas Darius, lakūnas Steponas Darius, tarp kitko, dalyvavo tame sukilime, nors jis su Klaipėda, aišku, nieko bendro neturėjo. Čia yra, pavyzdžiui, tas sukilėlių yra pozuoja, tie, kurie puola tą prancūzų įgulą ir tam batalionas ten tų prancūzų kareivių, kurie komendantas paskui suėmė. Bet čia jau rimčiau. Čia yra jau Lietuvos kariuomenė toje garsioje Klaipėdos teatro aikštėje, jau susirikiavę, čia jau Lietuvos valstybė savo prisidėjo, kai jau pamatė, kad alijantai nesipriešins šitam, ir tada jau 25 metais atvažiuoja į Klaipėdą generolas Silvestras Žukauskas su karieta. This is the General Silvestras Žukauskas, the commander of the Lithuanian Army arriving in Klaipėda in 1925. It's over now. The Allies will not resist this Lithuanian takeover. However, there was a poison pill to all of this. Oh, by the way, this is the, I should say, the manifesto, which was published by the rebels in German and Lithuanian to the people of Klaipėda, saying we're here to free you, we're not going to bother you with your rights, and we will not impose anything on you, and so on. But there was a poison pill to all this. Lithuania had to negotiate an agreement with the four powers who were in charge of the mandates of post-war Europe: Italy, Germany, France, and Japan. They negotiated for about a year and came up with this so-called Klaipėda Convention, Klaipėdos krašto konvencija. Sudarė 18 straipsnių, and this treaty signed by Lithuania and the four allied powers created a special government for Klaipėda. Klaipėda was to be an autonomous part of Lithuania, under Lithuanian sovereignty, but under special conditions, to protect the rights of the German minority, for one thing, who actually were about half the population of Klaipėda, and also the port city would be subject to international rules, and transit rules were put in, and the government was, a special government body was created, different from all the rest of Lithuania. Klaipėdos kraštas, the Klaipėda, now we know that between the wars, Antanas Smetona's authoritarian regime ruled for 14 years. It was a gentle dictatorship, but it was still an authoritarian government. There were no free elections, but Klaipėda had free elections, that little part of Lithuania. They elected a Seimelis, a small diet, a small parliament of 29 people, and they elected a directory. A director was actually chosen by the governor, whose governor was appointed by the president of Lithuania. And this was the ruling system. What it created was an opportunity for the German population and the rest of the people to sort of run things by themselves. And this was one of the results of this sukilimas. Now, the one book I think that is very useful to study this situation is a book by this man, Rudolfas Falsonokas. Deja, šitas paminklas yra tiesiog tam tikras istorijos beraštingumo pavyzdys. Rudolfas Falsonokas, ta iška buvo padėta ne to namo. Paskui istorikai susigaudė, kad miestas netai padarė, ir paskui pakeitė pavadinimą, kadangi Falsonokas iš ties, nors jis studijavo teisę, jis nebuvo teisininkas. Jis buvo žydų kilmės, gimęs Vilniuje, iš Falsonok šeimos, dirbo Lietuvos užsienio reikalų ministerijoje kurį laiką, paskui persikėlė į Klaipėdą, tapo žurnalistu, jis rašė ir vokiečių spaudai, ir lietuvių spaudai, bet jo magnum opus buvo šita knyga Klaipėdos problema. Čia yra naujas leidimas, jis yra išleistas jau keletą kartų, publikuotas 1932 metais.
yra geriausias įvadas. Kai kurie veikalai nepasensta. Ir nors čia rašytas 32 metais, ta medžiaga, yra daug medžiagos, viskas suskirstyta labai logiškai, visa statistika apie gyventojus, rinkimus, krašto valdymą, taip pat istorija, nepaprastai yra įdomi knyga. Valcnokas, žinoma, kadangi žydas, jisai slapstėsi, yra žinių, kad jis gyveno Kauno gete kurį laiką, bet jis išgyveno holokaustą, atsirado Dachau konclageryje 45 metais, paskui persikėlė į žydų dipukų stovyklą Landsbergene, kai kur ta stovykla buvo, ir ten jis mirė 46 metais. Vienas iš žymių. Dabar kitas dalykas, just to maybe switch to English now, I should say this, that the Klaipėda issue created a super headache for the Lithuanian government between the wars, and to understand it you have to look at the general context. None of these local events occur outside the general European geopolitical situation. This is 1937 map of Europe. Why 1937? Because this is the last year that these borders remained in Europe. In 1938, they began to change, and within a year, Europe was at war. Now, for the Lithuanian government, this is a closer map. These borders are from 1921 to 1937, 38. What happened was, this is a problem for Lithuania at two fronts. Lithuania has two territorial issues which are almost insoluble between 1920 and 1939. The issue of Vilnius, which Lithuania wants to get back, because the Poles seized the historic capital. How to get it back? To get Vilnius back would mean that Poland would have to kind of be crushed a little bit, right? They were not going to give it up willingly. It means a weak Poland or a Poland that is partitioned. Well, you might want that, but what are the broader consequences of that for your security? So you want change. You want a change in the situation if you want to get Vilnius back. Klaipėda, look to the west, is an entirely different issue. Here you want to keep the status quo, right? You want things not to change. You want to keep Klaipėda. You see, Europe in this map is divided between so-called status quo powers, those who want this situation not to change, the one you see right on this map, France, Poland, Romania, Yugoslavia, all countries which gained territory as a result of World War I. They are against the revisionist powers who want to revise the situation. Germany, for one. In particular, Hungary. Hungary lost more territory than any other country in World War I, 60% of its territory. And of course, what used to be Russia, the USSR. They want to get back what they think they lost. For Lithuania, this is a geopolitically utterly insoluble chess game. Wherever you win, you lose, and where you lose, you win. It's almost impossible to get out of this situation. So Klaipėda thus becomes this huge headache. Now, finally, of course, in 1939, to end my presentation, because I don't want to go any further than this, I made some notes, but I decided not to pay any attention to them. I want to give you another example of what I call historical illiteracy, istorinis beraštingumas. Here is a photo of Hitler's only day in Klaipėda. He arrived on the battle cruiser Deutschland by sea. Lithuania had turned over Klaipėda to Germany and under threat of force, the ultimatum of March 23rd. He arrives in Klaipėda, and here he is greeted by a crowd of people. There's a banner that says, "Dieses Land bleibt ewig Deutsch." This land remains eternally German. And they're giving the highfalutin. August 23rd, most Jews and Lithuanians are fleeing Klaipėda territory because they know they're going to get hammered. And so he is arriving here to the greetings of these local Germans. I should add one note, a very sad note here. And it just occurred to me. Skaičiau tokius atsiminimus, kai skaičiau apie Klaipėdą čia keliasdešimt metų. Ir buvo toks mažiltuvis, dabar pavardės neatsimenu, kuris parašė savo atsiminimus. Bet Dieve mano negaliu atsiminti pavardės.
Ir jis atsimena, kaip, pavyzdžiui, tie lietuvės bobutės, šaukia Heil Hitler, klaipėdietės, įvažiuoja vokiečiai. Pacituosiu Vytautą Žalį dėl šito problemos. Bet nieko, aš noriu historical literacy. This is a photograph from Newsweek in 1993, September. Can you read this, the title here? Oh, wait a minute, I'm sorry. It says underneath there, Adolf Hitler salutes a crowd of Lithuanian supporters in 1939. Well, if they're Lithuanians, I'm Chinese. I mean, that's a complete falsehood, of course. These are Germans greeting them, Germans in Klaipėda. This shows that some Americans don't know their history. Anyway, I want to conclude just to show one map here, and then there's a statement in this book by my dear friend Vytautas Žalys that I want to read to you in Lithuanian. This is, of course, Germany, Europe in 1942. Klaipėda, after 1939, became a German place once again, thoroughly Germanized, and of course, in 1945, January, Soviet troops entered the city, and the history after that we know. One small item about my friend Vytautas Žalys, who wrote this book. His family, I visited that family several times, we became friends, and the house they lived in was built in 1938. So it was built before the war. And the Žalys family, in about 1992-3, got a visit from a German family that came and seemed to know their way around the house. Well, of course, as you know, it turns out to be the family that lived there before. And it was very awkward at first. Sit down, have some tea type of thing. But in the end, they became friends. And I've heard the story also from Polish people who moved into Western Poland and after the war and replaced German families. One of these things, and here's Klaipėda today, a thriving, beautiful city, one of my favorite places, and I think those who have been to Klaipėda know what a great city it is. The history of it is so marvelous. But I want to conclude with something that my friend Vytautas Žalys wrote in his book, Kova dėl identiteto, kodėl Lietuvai nesisekė Klaipėdoje tarp 1923 ir 1939 metų. Va čia paskaitysiu tik tai tą trumpą įvadėlį, kuris pasako beveik viską, kodėl mums taip nesisekė integruoti Klaipėdą į Lietuvos gyvenimą po to sukilimo, to tariamo sukilimo. Istorikui tyrinėjančiam Klaipėdos krašto tarpukario laikotarpiu tenka susidurti su kontroversija, kuri dėja iki šiol plačiau nediskutuota Lietuvos istoriografijoje. Būtent konstatuojant, kad Klaipėdos miesto bei krašto ekonominis ir kultūrinis augimas Lietuvos suverenite nekelia jokių abejonių ir pripažįstant pozityvų Lietuvos valstybės poveikį šio regiono vystymuisi, 1923-1939 metų laikotarpis gali būti laikomas vienu dinamiškiausių šio regiono istorijoje. Kartu reikia paaiškinti istorinį faktą. Čia aš truputį sustosiu, bet istorinį faktą kokį? Būtent. Kokį faktą? Jog rinkimuose į Klaipėdos krašto seimelį lietuvių sąrašai niekada negavo daugiau kaip 5 vietų iš 29. O 39 metais atplėšus Klaipėdos kraštą nuo Lietuvos, Lietuvos Respublikos pilietybė pasirinko nepaprastai mažas skaičius klaipėdiečių lietuvių, berods apie 20. Šie faktai reikalauja gilesnės analizės, tačiau net ir viršutiniška jų interpretacija matyt leidžia teigti, jog Lietuvai, nežiūrint didelių pastangų, per 15 metų taip ir nepavyko politiškai integruoti Klaipėdos krašto. Kodėl? Atsakymų į šį klausimą reikia ieškoti istorinėje Klaipėdos krašto praeityje, jo specifinėje geopolitinėje bei demografinėje ir psichologijos srityse. Nesileisdami į platesnį istorinį ekskursą, pastebėsime, jog Klaipėdos kraštas ištisus amžius ėjo skirtingų vystymosi keliu nei Lietuva.
Šio krašto lietuviai buvo ilgai veikti svetimos kultūros, skirtingos politinės ir religinės tradicijos bei socialinių santykių. Ilgainiui klaipėdietis lietuvis įsijungdė savitą galvoseną bei gyvenseną, kurią jo broliui iš didžiosios Lietuvos dažnai buvo nelengva perprasti. Beje, nesupratimas dažniausia būdavo abipusis. Taip Klaipėdos krašte susidarė unikali etnopolitinė ir etnokultūrinė situacija, kurios išraiška tapo vadinamasis klaipėdiškio, Klaipėdos lietuvio tipų susiformavimas. Čia aiškina, kodėl tiek daug lietuvių Klaipėdoje, klaipėdiečių lietuvių, visuomet balsuodavo už vokiškai sąrašą seimelių rinkimuose. Taigi, kadangi istorikai mėgsta griauti mitus, aš tuo ir pabaigsiu. Labai ačiū už dėmesį ir jeigu yra klausimų, aš mielai bandyčiau atsakyti kai kuriuos klausimus. Jums dar kartą ačiū. Aš gimusi tam krašte ir užaugusi. Tai dabar, kai sakot klaipėdiečiai, tai mes žinodom, kad klaipėdiečiai tai tie, kurie yra atimigravę į Klaipėdos kraštą. O tikri tie iš tų šaknų visi buvo klaipėdiškiai. Ačiū. Tikrai tai. Klaipėdiškis, klaipėdietis. Klaipėdiškis tai jau savas, o klaipėdiečiai tai tie visokie atėjūnai. Iki pačių. Tai va. Ačiū. Ačiū. Įdomu. Sauliau, man įdomu Šileikos Provisionally Yours. Kaip? Antano Šileikos knygoje Provisionally Yours, kai yra aprašyta Klaipėdos ta atgavimo visa istorija. Kiek ten buvo tiesos ar ten, man rodos, buvo kažkoks Lietuvos saugumo žmogus ten ir viską, ar ten kažkiek tai tiesos buvo? Aš nesuskaitęs tos knygos, tai nežinau. Bet sukilimo kaip po tokio, kaip aš aiškinau, jis buvo inscenizuotas. Be įsibrovimų iš didžiosios Lietuvos jokio sukilimo nebūtų buvę. Ta prasme, kad patys žmonės sukyla, įsteigia savo valdžią. Ir todėl labai bijojo to Freištato, kadangi žinojo, kad vietinių klaipėdiškių, politinis sąmoningumas, tautinis sąmoningumas ir jų politinės jėgos buvo nepakankamos įsigalėtų tokiam Freištate. Jei Klaipėda būtų nepriklausoma teoretiškai. Tai tada vėl susijungia su Vokietija. Tarp kito yra, nepaminėjau, ekonominis, labai svarbus yra kiaulių ūkis, kadangi klaipėdiškiai viską vežė kumpį į Vokietiją dažniausia. Ir buvo surišti ekonominiai santykiai su rytprusiais per visus tos šimtmečius. Ir tai labai sunku buvo parsimušti pro tą istorinę sąmonę, kurie įsivysto. Ta atoskyra buvo per didelė, gal per mažai laiko buvo. Tai prie to buvo politinių klaidų. Va, gal dar, prašau. Tu suminėjai, kad Stasys Girėnas dalyvavo tam sukilime. Stepas Darius. Atsiprašau, Stepas Darius. Man įdomu, ar tiek daugiau buvo iš Amerikos atvažiavusių lietuvių, kurie taip pat dalyvavo tam sukilime. Aš spėju, kad buvo daugiau, kadangi aplamai atvažiavusių iš Amerikos lietuvių Lietuvos kariuomenėje tuo metu buvo šimtai, kaip Stepas Darius. Jie kūrėsi čia Amerikoje, bandė važiuoti į Lietuvą, kovoti, reiškia, už Lietuvos nepriklausomybę. Tai jų buvo nemažai. Nežinau tiksliai kiek, bet ne vienetai. Jo. Jo. Apie tai yra pora straipsnių ir apie Amerikos lietuvių dalyvavimą tose kovose.
Spėčiau, kad tų sukilėlių tarpe, tariamų sukilėlių buvo gal ir amerikiečių, aš tiksliai nežinau. Bet... Birutė Šležienė, Bostonas. Jūs minėjot, kad didžiosios Lietuvos valdžia darė politinių klaidų Klaipėdos krašto atžvilgių, ją išlaisvinus. Ar galėtumėt paminėti, kas tai buvo pavyzdžių? Čia ypač buvo ekonominės problemos. Niekaip nebuvo galima susitarti, kaip palengvinti tą eksportą į Vokietiją. Vienas dalykas. Antras buvo ir tas faktas, kad tiesiog buvo tokie kultūrinės nesusitarimai, reiškia, jie viens kito nesuprato. Visą tai gražiai paaiškina Vytautas Žalys, dabar tokių labai konkrečių represijų, aišku, nebuvo. Bet jie nemokėjo prieiti prie gyventojų. Daugelis klaipėdiškių matė tuos atėjūnus atvažiavusius, reiškia, jie kūrėsi Klaipėdoje, jie yra svetimi kažkaip. Ir tas svetimumas jis nedingo. Ir buvo nesibaigiantys konfliktai su ta direktorija, ta 5 asmenų, reiškia, tas toks biuras, kuris buvo vykdomasis toks komitetas, ir su Seimeliu. Kadangi Seimelėje dažnai tie lietuviškai kalbantys klaipėdiškiai, jie dirbo su vokiečiais. O tie, kurie laimėdavo lietuvių sąrašą, ir klaipėdiškiai, ir atvažiavę, kurių buvo mažuma, vienu metu jie gavo beveik 25% balsų, tai buvo daug jau, lietuvių sąrašas. Ką vokiečiai darė, jie sukūrė labai daug mažų partijėlių, bet visos ėjo kartu. Reiškia, čia buvo toks falšyvas dalykas. Tai vienas daiktas. Tai ir tie gubernatoriai keitėsi dažnai ir jie vis stengiasi minkštą liniją, kietą liniją. Kai atvyko Navakas Sirvaldos 34-35 metais, jis užėmė labai kietą liniją tų nacistinių organizacijų atžvilgių. Tačiau faktas buvo, kad prie tų kraštutinių dešinių vokiškų organizacijų buvo jame ir lietuvių. Ir todėl čia vėl tas konfliktas yra. Aš manyčiau, kad tam tikrą prasme Žalys prie to beveik prieina išvados, kad ką jie būtų padarę, jie buvo per mažai laiko, kad ir su geriausiais norais ir taip švelniai eina bandyti tą kraštą kažkaip integruoti, kad ji būtų tikra Lietuvos dalis. Atminti, ta siena buvo 500 metų ilgo, reiškia, tęsiasi 500 mečius tą atskirą. Ir vien lietuvių kalba jos nesuvienijo to žmonės. Ta prasme, kad jie galėtų stoti už vieną politinę, kažkokį vieną politinį principą. Reikėtų, šitoj knygoje yra daugiau konkrečių pavyzdžių, aš jų dabar neatsimenu, bet ten išdėstytos tos visos tokios klaidos, daugiau politinės, gal kai kurios buvo ne psichologinės, reiškia, priėjimas prie žmonių, kurie yra kitokie. Sunki buvo problema, be abejo. Man įdomu, kaip postsovietinis laikotarpis dabar ar tebe egzistuoja ir kaip žmonės susiduria su kokiom problemom įgyvendyti šitą homosovietikus klaipėdiškiams. Ar yra ta problema? Aš nežinau, aš nežinau tos pokario Klaipėdos krašto istorijos, aš daug apie ją nežinau. Žinoma, Klaipėda atvyko nemažai rusų. Iš tų 3 mūsų didmiesčių, Kaunas, Vilnius, Klaipėda antroje vietoje. Vilniuje daugiausiai. Kadangi uostas, taip, uostas. Ja, labai daug jūrininkų atvažiavo, reiškia, buvo tas sukarintas miestas, rusų daug buvo. Klaipėdoje dabar mažiau, aišku.
Dabar kiek aš važinėjau į Klaipėdą, aš su draugais ir ten kursus pravedžiau, čia kada prieš 20 metų ir kiek, man tas miestas atrodė visai normalus ir tam tikrą prasme beveik pažangesnis už kitus Lietuvos miestus, gal dėl to, kad tai uosto miestas, bet jis turi unikalią istoriją, manyčiau, bet nežinau tiesiog, nežinau, kuo skiriasi Klaipėda nuo Lietuvos aplamai. Bet čia reikėtų atsiklausti politologo, kuris seka tuos dalykus, o ne istoriko, kuris domisi senais dalykais, senienomis. Tik įdomu, ar jūs žinote, irgi, ar dabar dar likę yra vokiečių mažumų Klaipėdoje ir jie, sakykime, ar turi kažkokią Atsiprašau, aš neužgirdau. Ar yra likę vokiškai kalbančių mažumų Klaipėdoje? Klaipėdos krašte? Taip. Vienetai. Vienetai. Jie neturi savo kaip... Labai mažai beliko. Taip kaip ir Karaliaučiaus srityje, kaip ir Kaliningrade. Su žiburiu ieškoti vietinių vokiečių. Yra, aišku, lieka žmonių visokių, bet jokios įtakos neturi. Visa vokiška įtaka, kuri yra dabar, kultūrinė, ta prasme, Vytauto Žalio tėvas buvo miesto meras, reiškia, sovietų laikais, kitaip sakant, vykdojo komiteto pirmininkas. Reiškia, jis bandė grąžinti Klaipėdos kultūrą su vokišku tokiu, su vokiška spalva. Pavyzdžiui, jie daug dirbom, bando tą statulėlę vėl pastatyti, tą mergaitės, labai graži statulėlė, tą Klaipėdos teatro aikštę labai sutvarkė ir bandė grąžinti tą bent memorialinę prasme vokiečių kultūrą į Klaipėdą ir į tą kraštą. Čia Tomas Mano yra vasarvietės, yra vokiška kultūra, ji turi vietą ir jie nori atkurti tam tikrą prasme, kad žmonės žinotų, čia buvo ta istorija. Tarp kito, Klaipėdos kraštas buvo trivija. 1807 metais Napoleono karo metu Friedrichas karalius bėgo į Klaipėdą. Klaipėda faktiškai tapo de facto trumpai Prūsijos sostinė. Nuo prancūzų bėgantis buvo Prūsijos karalius. Klaipėda pabėgo, galėsi triviją lošti. Bet ne, aš manyčiau, kad bet vienetai yra jie. Įdomus mums, aš jūs paskaityti knygą apie vilko vaikus. Tai buvo vokiečių vaikai, kurie bėgdami nuo bado Karaliaučiuje, ypač mieste, bėgo į Lietuvą maisto, duonos ieškoti. Jų buvo šimtai. Ir tie vaikai augo Lietuvoje, apie juos yra 2-3 knygos įdomios ir vienas romanas. Žodžiu, Karaliaučiaus sritį rusai taip nušlavė ir taip išvalė, krūvina prasme irgi, kad žmonės bėgo į Lietuvą. Sovietinį Lietuvą 45-6 metais ieškoti maisto ir užuovėjos nuo bado ir visko. Čia irgi yra istorijos dalis. Tai Immanuelis Kantas yra Prūsijos filosofas ir aišku kilęs iš tų vietų ir žino apie tai, kažką rašė apie lietuvius. Tai istorija yra turtinga, ta prasme. Ačiū. Dėkui.